Bismillahirrahmanirrahim. قال دوت قيمتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله boş. Tağan ve öğrenç gittin yol şehadet sani den halkınç çünkü Allah'ımızdan öğrendüğün büyük de Allah varız borçten Aka çünkü ahiye dünyada rit ulaş dünyanın etmişler öyle dünyanın belirsen arıyor ahlak çok zakt la çalışıyorsak münafıkın boş onlar böyle surt ayık diye borçlar jürotik kusur boş kuştal kullar jürotik jürotik vakır boş uzak tasarruf onlar uzak dadaları ha çok della ikon della oyda haşnistiyaş Ugur hal bu soldina ve nisluş bu soldin sen ve caluş iştadoş berkat tuzakt أخذون تحي مرخى برضو تون تحي حاجة زوادو كبر بوشت دي شوف مصافتك أخذ خولو تون تخاتشو تا نسبوش بعدنا ديلي ديشتو مرخى بوكتي بوك والمرخى بعد أبدات المرخى حاجة زوادو شوش رازمون يسلوخوه أخذ حاجة زوادو شين Lele haber diyor. Açımada işte diyor bana diyor işte bu sodla. Arkayı par poçta diyor işte poçta diyor. Dal tekrar ayçka oran surçka dal usto bu sodna khir boldik beluş bu baluş dal. Arkayı poçta bu sodna khir boldik daluş dal. Oran şaha boşluk dal değil dostu değil kalan do ay alali da holi da do koyat molniş aylamna alali da bo kudu ideal kalan do ideal kalan da boş değil diyor koy o sort ay koy diye do şimdi haguş ay أخذت أيضا من هذا أخ ديه هو أش هو ما هو بصوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم آلين كان قيمتنا أستيقظ ديه دوش يتقدر شو أخذ بصوت من حق خدو فرشتاني يستلر وهو شيء وارد والفلر أخذ زكت هو يصير سياحية هذا يهون هذا شخير ده عنده بوصلنا نقطة سون سنة يتعبين سو تخيل أوقات وسته سون سنة أيس ليل ده يوش دوسه عن ليل ده هذا ليل وشتات يتعمل ده هذا ليل وشتات يا تا ومشلنا لو يوم خير سون بوش ليل وشتات فرد ثاني ويتان بوصل بوشتا İzak daluştalar dünyanın çağ randaydım boş bu solna ehtun şerber boş ugurdik kanna bu solna hani en yok kanna piyatı halif Ömer Volçana İzak dadal takliye hali yok şolakmış ut zaman çağ nistal diyiştu İzak dadal takliye hali yok akazak kayo gaz vet khi dadal diyor ukur osta problemi oyne khala otur o khala yaçe aka hinda adının belostane diğer çok bir şeyler bağında şu ve diyorsa da belosluq aka bu sorunu o da hatta ve adalar o da inşallah böyle
يا رب استرني أنا وسط المنشأة في الوداع جاي بيوت